Salam mabata inang bapa sunagi poso. Selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah di rumah ni Tuhanon. Sonai homa bani hasomata bapa inang nama poso atene jabe marianan na mengikuti kebaktian secara live streaming. Napadugah bata minggu on bani kebaktian ton aima minggu ujung tahun ni Kuria, minggu perdigatan bani namati. Napa dua hon aima minggu MPI, Majelis Pekabaran Injil. Halaniai bani galangan patuluan holi, ulowe dohita atap ibere doholi untuk ibagas galangan amplop untuk galangan untuk MPI. Sonaima tuga-tuga janah bani kebaktianon tetap dohita melaksanakan protokol kesehatan. Aima memakai masker dengan benar, menjaga jarak, jana hundul bani ianan naduk itu Tuhan. Banina menyambut prosesi pukah kita makebak tiata riak mahita jongjong mandoding hita haleluya nomor 130 ayat sada pakon ayat 2.
ibagas goran ni bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondo ina pasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Ay sagala daging songon poyon-poyon do, anja sagala hasangapon ni ay, songon bunga ni poyon-poyon ay. Melus hosi poyon-poyon ay, bunga ni pe marurus ma. Tapi anggo hata ni Tuhan in, tetap doron si sadokah ni. In ma hata na niambilan kon bani nasyam. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo Mahita. Ham Tuhan Yesus, Tuhan ni namanggolu, pakon nadok matei. Das mahana minuan bani minggu ujung tahun kuria, pakon pardingatan bani nadok matei. Gabe iboto hanami manuan namaru haganupan. Ari, bulan age tahun, salpudo ganup sonai rossi guluh nami. Tapi tengerdo uhur nami, hamdo simada hanami manggoluh barang mate. Agepe mardalan hanami bani lenggoman ni hamatean, seng anjay mabiar be hanami, halani hamdo hasoman nami. Domma italuhon ham hamatean in laho makop-kop hanami, rohanami sonari marsomba hubamu, ondos hubamu ma hanami namartupuon, ase maruli hanami bani hagaluahon, pakon haguluhan na sadokah ni. Amin. Hundul makuria mandoding mahita. Mandoding hita use, haleluya, nomor 370, ayat sada 2 pakon ayat 3. Bye.
Siap mahita jongjong. Martonggo mahita, sopot kon hita ma dosata, hubani Tuhan lai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami pargogoh na sotarimbang, sito palangit pakon tanoon. Nasusi doham jana paridup ni uhur bagal, lang namin talup hanami roh hulubemu, halani bueni dosa nami. Ay gatido hanami lang martenger ni uhur rubamu, agepedoma ihatohon hamban nami, asepitaham hassa na bata nami, ulang marnay bata nalegan. Tapi gati tumang dolang ihapor sayay hanami ham, marhite na martenger ni uhur hanami, bani nalegan. Halani aido, asero hanami hulubemu, mansopot kon dosa pakon panlanggaron nami. Holong maatemu, say marpangulaki ma uhurmu mangidahan nami, say sasap hamma dosa nami, anjaha patotap hamma haporsayaon, apatenger ni uhur nami hubamu. Rohanami mangindo, ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan, jana si hokop hanami. Amin. Tangar anjaha haporsaya hitama, hatanine bata baga-baga, pasal hasasapan ni dosa. Paridop ni uhur anjaha pardear layak do Jahoba, nanget manringis anjaha paridop ni uhur bagal. Seng ibahen hubatta romban hubani dosata, anjaha seng ibaloskon batta romban hubani hajahatonta. Songon idop ni uhur ni bapa bani niombahni, sonaido idop ni uhur ni Jahoba, bani sagala nama kabiarisi. Ibagas holong ni naibata, domma isasap haganup dosata, halani ai, pataridah kon hita ma tanda-tanda ni parguluhan na bayu, hasangapon ma bani naibata ibabu. Amin. Hundul makuria manduding mahita. Puji hita Tuhan tause haleluya nomor 340 sada. Ayat sada, pakon ayat 2. Marita
riap mahita jongjong. Saksihon hitama hapor sayon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya, bani sab tanoon. Au porsaya bani nay bata bapa, pargogoh na sotarimbang, na manopalangit pakon tanoon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ninay bata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubuhkon ni si Maria, sanggah nape haliaban, marhite tondui na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mate anja itanom, turun hunaguri turu, mulak manggolu humbani na mate, bani ari patoluhon, naik husurga, anja hundul isiamu ninay bata bapa, pargogo na so tarimbangin. Hunjay ma ia mulak magira, laho manguhumi halak na manggulu, pakon na dup mate. Au porsaya bani tonduy na passing, bani kuria parsadaan na mapassing in, parsauran ni sagala na mapassing in, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhoon ni akula, pakon bani haguluhan na sadokah ni dokah ni. Amin. Hundul makuria. Paimaman doding hita, roh do asomanta. Humbani GKPS, si diam-diam, resort Betania Silokahean. Si dia lau marsahabata, aima nalaho mangindo, pengurupion dana pembangunan gereja GKPS si diam-diam. Halanyai, diperselahkan kami hasomatahan GKPS si diam-diam untuk lobeon. Benesiam. Salam mahubata Bapak Inang Sonai Huma Nama Poso. Terpuji Tuhan bani panorangon halani liar layak ni boy hita pajupah bani rumah panumbahanon. Hanami aima rohan huria GKPS si diam-diam Resort Betania Silokehen Distrik 10. Hanami sendiri adong hanami narah kujon adong onom halak. Jadi hanami namar bual on goranku sendiri aima situa Dunan Johnson Purba. Selaku PHMJ GKPS diam-diam. Sunai Homa adong Bapak situa Joniaman Saragih pokon di situa Rupiani Boru Sumbayak. Adong hanami 2 John PHMJ sekretaris pokon di bendahara. Hanami humasihol kinari membain sada doding puji-pujian nebon ni parkiwat nami huma Edo Purba. Bapak Inang hanami roh kujon aima halani hurang ni pambotoh age huma gogoh ni hanami. Bani manukupi haperluan ni pembangunan gereja GKPS si diam-diam nasanggah sonari ibagas nasagang. Bapak Inang doma isubahanami marhuria-huria piga gereja agena dohor agena dao. Tapi ibagas nahurang hanami ai roh kanami ujon mangindo pengurupion bani huria GKPS Sudirmanon. Harap uhur nami Bapak Inang ibantu nesyam hanami irupi nesyam hanami ibagas hurang ni hanamion. Hanami roh kujondong membuan berupa barang. Aima adong barang naik sangon idah kita naik darat. Aima sangon sada sakalan piga-piga buah sakalan agehuba
berupa sayur mayur. Harap uhur nami Bapak Inang, ulang namin mulak ay iwan hanami, use. Boy manamin ijon ay tading kubay na siyam sebagai tanda ni huma doma irupi na siyam hanami. Jadi harap uhur nami Bapak Inang, por ini mulak na siyam nari marsiluah mana siyam huma humbani hanami sebagai upaya ni na siyam huma membantu ni hanami. Sebagai kelanjutan ni penggalangan danaon Bapak Inang, iwen hanami do huma live streaming penggalangan dana pembangunan gereja GKPS diam-diam na ipamasa bani tanggal 27 November 2020 sada bani hari Sabtu naro. Harap ur nami Bapak Inang asa ibantu ni siyam huma hanami man-share age huma mendukung dana bani panorang spontan live streaming ni hanami ay. Jadi Bapak Inang, persaya hanami, halani hita ibagas naungan ni GKPS do. Janah yakin do hanami huma, hitaon anggo hanami parnagori dolok, bahat do huriani GKPS Sudirmanon parnagori dolok. Harap uhur nami, ase ibantu ni siyam, holong ate ni siyam mangidahkan nami Bapak Inang. Jadi, iapkan hanami aima tujuan haroron ni hanami sadarion hasipe memang anggo surat Bapak Inang lang panorang ni bani sadarion minggu na salpudo. Terima kasih hanami atau hanami hubani pimpinan pengurus harian GKPS Sudirman na domma huma marholong niate iba nami memberi panorang na lain use ay mabani sa padarion. Terima kasih salinari andohar bani haganupan usaha ni hita GKPS makin berjaya goran di nama Tuhan huma lambin marmulia ay mahatayna nami terima kasih horas mabata ganupan Bapak Inang. Persembahan na boy ipada sanami hutong-atong kuriani Tuhan GKPS Sudirman tene. Jadi sada laguan huma ihapkon hanami domu bani minggu ta sadarion aima minggu ujung tahun kuria. Jadi hanai makatahon selamat markebaktian mau bani hitagan upan tene. Terboban rohu hasiang ano sondahon sukup hinadonganmu halani pandai jana jimotham paidukidukoni ulang ham lupa pondok tumang dotiki marguro terbobani
mah Tuhan tai. Diingat ma hari pertubuhmuin, ah bilang dong na boy terboban rohu hasiangano. Sondahon sukup hinadonganmu, halani pandai jana jibotam paidukidukoni. Ulang ham lupa pondok tumang dotiki, marguro-guro betano pamulusan, sopong rohku dana sohasaongani, ahabelan tarbobani, halani ay ma jaga tumang mahita, ulang terlalam berusuh di dunia, si dearan tundalhon haganu panin, arayak mah Tuhan tain, si dearan tundalhon haganu panin, arayak mah Tuhan tain. Jadi ay mana boy persembahkan hanami itong atong ahli kebaktian ton Bapak Inang sareng narima katahon. Terima kasih. Puji Yota Tuhata, marhite doding haleluya, nomor 365 ayat 1 pakonobat, dop kosiai, dop dodingon, yotang hanami, danatan yang bahta, aima paduan suara, nalaho mandihuti pesparawi, tingkat Provinsi Sumatera Utara, nalaho si pamasaon bani tanggal 25-26 Novemberon, halaniay kosi selesai mandoding hita yotang hanami na siyam hulubeyon untuk mandoding kondoding puji-pujian. Mandoding mahita haleluya nomor 365 ayat 1 2 pakon ayat 4. Oh
Shalom Mabata Ganupan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, anak-anak kita yang berdiri di sini adalah kumpulan dari anak-anak dari berbagai jemaat dan sekolah yang ada di Kota Pematang Siantar. Dan kami telah berlatih intensif lebih kurang 2 minggu untuk mempersembahkan pujian pada acara Pesparawi tingkat provinsi yang akan diadakan tanggal 25 sampai 27 November di Kota Pematang Siantar ini sebagai tuan rumah. Kehadiran kami di tengah-tengah jemaat kita pada hari ini adalah memohon doa dari kita semua untuk anak-anak kita ini, agar kami dapat memuji dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan semua kami dapat menampilkan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Kami akan mempersembahkan 2 lagu pujian pada hari ini, dan kiranya ini menambah sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Dan dukungan doa dari Bapak Ibu akan memberikan juga kekuatan kepada kami untuk melewati masa persiapan-persiapan ini yang sudah semakin dekat, di mana pada hari Kamis nanti anak-anak ini akan tampil mewakili Kota Pematang Siantar di tingkat provinsi. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kita semua. Terima kasih. Semua lautan bintang, marga satwa
Atas nama Jemaat GKPS Jenderal Sudirman, kami mengucapkan terima kasih untuk pujian yang telah disampaikan, dan biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bapak Inang hita ganupan kuriani Tuhanta, tinting bata atau penegasan tinting bani Minggu tanggal 21 November 2020 sada, ibasah nami ma na perlobe tinting siol merpadan. Siol manjalo perpadanan marhajabuan don yombah ta aima, Okta Teresia Boru Purba, Boru ni Bapa Permadi Purba, tinubukon ni Inang Revina Boru Siahan, hun sektor 5 Kuriaon, Pakon Nakem Bintara Damanik, anak ni Bapa Situa Putra Jaya Damanik, tinubukon ni Inang Saminah Boru Saragih, ipamasa do perpadanan non bani hari Jumat tanggal 26 November 2020 sada, masuk pukul 10 WIB, Marianan IGKPS Jalan Jenderal Sudirman, Pematang Siantar. Halanyai asibanya hasoman nami parhorjani kuria nahun sektor 5, ase ipadasu bani keluarga persiapan namar dumu hujai. Namangiut, otakan sidang majelis jemaat. Yotang dohu bani anggota majelis jemaat kuriaon, ase sirsir roh mandihuti sidang majelis jemaat na ipamasa bani hari Sabtu tanggal 27 November 2020 sada, masuk pukul 10.05 WIB, Marianan Igarejaon. Materi sidang majelis jemaat AIMA, pengajuan rencana program kerja pakon rencana anggaran pendapatan belanja GKPS Jalan Jenderal Sudirman tahun 2022. Ase banasya masoman nami majelis jemaat, ase rohbe mahita bani nalahoman ranggi horja untuk tahun 2022. Namangihut, persermonan namangidangi panorang hari ulang tahun nama poso GKPS. Ipabotohkan doh bani nasyam seksi nama poso kuriaon, bani nalaho mangidangi panorang kebaktian minggu pagi sore, bani tanggal 26 Desember 2020 sada, AIMA bani hari ulang tahun seksi nama poso GKPS tahun 2020 sada, ase wajib roh donasyam mandihuti kegiatan persermonan na ipamasa bani hari Selasa tanggal 30 November 2020 sada, par masuk ni pukul 10 pitu WIB, Marianan Ikonsistori Garejaon. Uban nasyam pengurus seksi nama poso, sonai agi nyombah nami nama poso, nadop itodoh, bani nalahaw mandalankan tugas pelayanan, bani hari ulang tahun nai, ase roh manasyam, songonai subut hanami nokan. Nah terakhir, Bapak Inang hita haganupan kuriani Tuhanta, takas doi botoh kita, sadarion minggu tanggal 21 November 2020 sada, masukan toma minggu ujung tahun kuria, sekaligus perdingatan bani namatei, halanyaido, bani panorang kebaktian minggu pagi siang, patugahon nami ma hutongah-tongah ni kuriaon, aima goran-goran ni anggota jemaata, nadop marujung goluh, mamukah mulai Desember 2020, dasubani bulan November 2020 sada. Sedo nalahom manungguli pusok ni urnasyam, sedo lahom manlukari pusok ni urni haganupan keluarga nati nading, tapi asilam bin sadar dohita nadop marujung doholi guluh ni haganupan hita i duniaon, marsitik do ganupan guluh ta i duniaon, ase ibilangi hita ma ari-arita, ase tetap hita marpangarapan hubani Tuhan Yesus si pada panorang pakon haguluhon. Halanyai ibasahanami ma goran-goran hina holongan ni uhurta, nadop parlobe manadikon hita, aima bani tahun 2020 Desember, dasubani bulan November tahun 2020 sada. Onma hina holongan ni uhurta ai. Na parlobe
Inang Rosmiani Boru Nasution, tutup umur 65 tahun, marujung golu bani tanggal 26 Desember 2020, Hun Sektor Dura. 2. Bapak John Edwin Purba, umur 56 tahun, marujung golu bani tanggal 1 Januari 2020 sada, Hun Sektor Sada. Inang Roswi Sri Eriani Borulingga, umur 62 tahun, marujung golu bani tanggal 6 Januari 2020 sada, Hun Sektor 2. 4. Inang Rosdiana Sirait, umur 67 tahun, marujung golu tanggal 10 Januari 2020 sada, Hun Sektor Sada. Inang Rosalina Boru Silalahi, umur 85 tahun, marujung golu tanggal 21 Januari 2020 sada, Hun Sektor 5. Onom Bapak Edi Damanik, umur 83 tahun, marujung golu bani tanggal 10 Februari 2020 sada, Hun Sektor 4. 7. Bapak Lermansen Purba, umur 76 tahun, marujung golu tanggal 10 Februari 2020 sada, Hun Sektor 4. 8. Inang Tiolina Borugultom, umur 55 tahun, marujung golu tanggal 10 Februari 2020 sada, Hun Sektor Sada. Siah Bapak Dedi Yunus Putra Damanik, umur 34 tahun, marujung golu bani tanggal 10 Februari 2020 sada, Hun Sektor 7. 10. Bapak Situa Taman Purba, umur 74 tahun, marujung golu tanggal 26 Februari 2020 sada, Hun Sektor 7. 10 sada. Bapak Situa Warensius Sumbayak, umur 68 tahun, marujung golu tanggal 20 Maret 2020 sada, Hun Sektor Sia. 12. Bapak Ebenezer Maruba Purba, umur 60 tahun, marujung golu tanggal 27 Maret 2020 sada, Hun Sektor Sia. 10 tolu. Bapak Situa Osden Purba, umur 72 tahun, marujung golu tanggal 20 sada Mei 2020 sada, Hun Sektor 8. 14. Bapak Situa Timbang Patronius Girsang, umur 70 sia tahun, marujung golu tanggal 30 sada Mei 2020 sada, Hun Sektor Onom. 15. Bapak Dr. Andus Kemal Purba, umur 87 tahun, marujung golu tanggal 20 Juni 2020 sada, Hun Sektor 2. 10 onom Inang Rosdelina Purba, umur 65 tahun, marujung golu tanggal 6 Juli 2020 sada, Hun Sektor 3. 10 pitu Bapak Mawaljen Purba, umur 50 sia tahun, marujung golu tanggal siah Juli 2020 sada, Hun Sektor 8. 10 walu Inang Tiorella Boru Purba, umur 72 tahun, marujung golu tanggal 10 walu Juli 2020 sada, Hun Sektor 4. 10 sia Bapak Situa Bara Julianto Tondang, umur 50 sada tahun, marujung golu tanggal 23 Juli 2020 sada, Hun Sektor 5. 20. Bapak John Lee Moses Simbolon, umur 78 tahun, marujung golu tanggal 1 Agustus 2020 sada, Hun Sektor 2. 20 sada. Bapak Ebenson Purba, umur 60 sada tahun, marujung golu tanggal 3 Agustus 2020 sada, Hun Sektor 6. 22. Inang Sintauli Borusiagian, umur 70 tahun, marujung golu tanggal 7 Agustus 2020 sada, Hun Sektor 6. 20 tolu Inang Roslina Boru Purba,
umur 70 tahun, marujung golu tanggal 24 Agustus 2020 sada, hun sektor waluh. 24 Bapak Juan Gabriel Purba, umur 23 tahun, marujung golu tanggal 2 September 2020 sada, hun sektor sada. Nah terakhir Bapak Inang nomor 25, Inang Lucia Borus si jabat sarjana hukum, tutup umur 50 tahun, marujung golu tanggal 10 September 2020 sada, hun sektor sada. Sonaima ipadas kanami goran-goran hina holongan ni uhurta, asirup martonggo hita, na terbaik ibere hutongah-tongah ni keluarga, podas haganupan tarapoh, sonaima na boy padas kanami, terima kasih ma bataganupan. Tonggota Ibu Anhoni Seksi Bapa Kuriaon. Martonggo Mahita. Puji-pujian pakon terima kasih. Sombah nami hubamu ham Tuhan na ibadah. Ham Tuhan Yesus Kristus. Pakon ham tondui na pasing. Namambere guluh na bayu sadarion. Sonai homa mamasu-masu. Hanami haganup jana sadarion. Tupudo hanami jon. Bani kebaktian siang on. Nalaho memuji pakon pasangapkon koranmu. Sadarion Tuhan, aima minggu ujung tahun kuria, bani pardingatan, bani sidia nadop mate. Maningon makataon terima kasih dohanami hubamu Tuhan Yesus. Halani ramot kon hamdo goluh nami, kumbani panorang nasalpu, das kubani panorang ujung kuria sadarion. Ase tetap hamma haporsayan nami, khusus ni si dia, keluarga nadop tinading ni naholongan ni si dia, nabue ni aima 25 keluarga Tuhan. Totu bani perpisahan ni si dia pakon orang tua ni si dia Tuhan. Pusok dour ni si dia, tapi ipasingat kamdo kubani si dia Tuhan, kuban nami, bahasa hamdo Tuhan namar kuasa, namambere pasu-pasu, namambere kelamlaman ni uhur, laho mandopakon haganup namasain Tuhan. Bani sadarion Tuhan, roh do hasoman nami, aima PHMJ pakon kuria nahun GKPS si diam-diam Resort Betania Silo Kahean Distrik 10 doma ipatuga rencana ni sidia Tuhan nasihol membangun gereja masidia Tuhan jana yarap pun sidia asi GKPS Jalan Sudirmanon Tuhan rapakon sidia kuriamu Tuhan laho pajongjongkon garjain Tuhan laho yanan memuji pakon pasangapkon goranmu Tuhan. Jana itonggohon hanami dohoma Tuhan bahasa sadarion aima minggu bulan pekabaran Injil sekaligus hari ulang tahun kebaktian minggu sore. Ase haganup sidia na menjadi pengurus MPI on Tuhan, boy mandalan kon horja on ibagas nadiar Tuhan. Sunai homa itonggohon hanami niombah nami Tuhan. Aima kelompok paduan suara nasihol mewakili Kota Pematang Siantar mendihuti perlombaan paduan suara Pespa Rawi tingkat Sumatera Utara bani tanggal 26 Daskubani tanggal 26 Daskubani tanggal 25 Daskubani tanggal 26 November 2020 sada. Aseboy masih dia Tuhan na mewakili Pematang Siantar patugah kon kubani masyarakat Sumatera Utara bahasa Maningon
hamdo ipuji i tongah-tongah ni dunia on Tuhan. Jana itonggohon hanami do homa Tuhan, rencana sidang majelis jemaat bani tanggal 27 bani hari Sabtu mendatang Tuhan. Ase boy sidang majelis jemaat on mardalan i bagas nadear nalaho mansahapkon program kerja pakon anggaran GKPS Jalan Jenderal Sudirman untuk tahun 2022. Itonggohon hanami do homa Tuhan, aima rencana perpadanan marhajabuon Okta Trisha Boru Purba pakon Nakem Bintara Damanik bani hari Jumat tanggal 26 na siol ya dongkon IGKPS Jalan Sudirman ase gabe keluarga na taat mansidia hubamu Tuhan ibagas rencana ni sidia na laho gabe sada keluarga Tuhan na ibata anami sihol do manonggohon Tuhan aima aganup pengurus sektor, pengurus seksi-seksi, pengurus tupuan Tuhan na adong i Jalan Jenderal Sudirman pakon na adong i tingkat resort aima pengurus resort nalaho makorjahon melaksanahon tugas pelayanan sidia jana pasu-pasu hamma homa jana bere hamma homa kebijakan kubani situa pimpinan majelis jemaat pendeta penginjil preses sunai homa pimpinan sinode ibagas makorjaon horja pelayanan nanop yondoskon ham kubani sidia nalaho membobai melayani huriamu Tuhan bahen hasangapanmu pasu-pasu ham homa calon samas calon situa na ibagas panorang pelatihan asemarondos sidia hubamu Tuhan jana gabe pelayanmu sesuai tugas pakon panggilan ni sidia sunai homa Tuhan pangindok hanami homa ase hamma mamasu-masu haganup niombah ni kuria na ibagas pendidikan di tingkat SD, SMP, SMA, pakon perguruan tinggi sonai homa niombah nami Tuhan na manori horja bere hamma kasabaron hubani sidia ase homa boy sidia mendapat pekerjaan jana ibagas situasi ai tong-tong sidia marondos kubamu Tuhan itonggohan hanami do Tuhan gereja na adong itongah-tongah dunia on lembaga-lembaga gereja sunai homa mitra ni GKPS ase lambin marsaksi itongah-tongah ni dunia on pasu-pasu hamma negara pakon bangsa Indonesia on sonai homa pasu-pasu ham presiden nami wakil presiden menteri-menteri lembaga tinggi negara angkatan darat udara laut kepolisian gubernur wali kota wakil wali kota bupati pakon wakil bupati lurah pakon haganup pekerja-pekerja tingkat pemerintahan sunai homa di lembaga-lembaga swasta perasaan gobir pakon mabiar ihadapi hanami do Tuhan bani merebakni COVID-19 bahkan bahat do namarujung goluh jana sangat berpengaruh kubani kegiatan perekonomian tapi Tuhan terima kasih doa nami hubamu Tuhan nadop memberi pengetahuan hubani para peneliti laho menemuhon membahen vaksin untuk mengatasi virus COVID-19 ase ajari hamba hanami Tuhan ase berperilaku hidup sehat bani goluh nami anjana tong-tong mempraktekkan aturan-aturanmu songon nadop yaturkon ham marhite suruhanmu sidia nai bagas naburitan Tuhan nagalek jana putus asa gobir bere hamma hamaluman kubani sidia
Sidia na merayakan ulang tahun pernikahan, atau ulang tahun kelahiran, pasu-pasu ham goluh ni sidia. Bani minggu naroh on Tuhan, hanami huriamu Tuhan, haganup di dunia on. Masuk mahanami hubani atpen na parlobe, jana irayahon hanami ma Natal, pesta perayaan pertubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nalaho paluahkon hanami kumbani dosa. Ase ajari hamma hanami Tuhan, boy hanami mandalankon ai lang dalam rangka hura-hura. Tetapi sitong mahanami Tuhan merasahon bahasa hamdo si paluah na lahir itongah-tongah dunia on laho manasap dosa-dosa nami. Janah boy hanami manggolu songon hinarusuhkonmu Tuhan. Tuhan na ibata pardosa na baggal do hanami Tuhan. Sasap hamma dosa pakon palanggaran namin Tuhan. Ipadas kanami on haganupan Tuhan. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pasir-sir hita dirita, bani naman jalo hatani Tuhan, pujiota Tuhata, bani doding haleluya, nomor 334 ayat sada dasubani ayat 3. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
dasma panorang ni Bapa sihol mahanami manjalo hatamu. Halania Tuhan ukap hamma uhur pakon pikiran nami. Ase ia rusi hanami jadah ya guluko kanami hatamu nama pasingin. Terpuji maham Tuhan ibaga Yesus Kristus. Martonggo hanami hubamu. Amin. Ambilan batai baga sadarion ay mahumbani pasalmen 10 ayat sada das kubani ayat 12. Pasalmen 10 ayat sada das kubani 12. Basa hitama responsoria hanami membasahon na durdur hukiri nasyam haganupan Bapa Inang membasahon na durdur hukanan. Hanami membasahon na durdur hukiri nasyam membasahon haganupan na durdur hukanan. Pasalmen 10 ayat sada das kubani 12. Tonggo ni si Musa juak-juak ni naibata. Pai matubuh dolok-dolok, pai mayadongkon tanoh pakon duniaon. Suang do jolmain gabe orbuk ibain ham. Ay 1000 tahun bani pangidahmu, doskon ari natuari do dop salpu do ay. Iayop ham do sidia, salpu songon nipi ni sidia. Sogot martumbor anjaha marbunga, tongon bois konon nami halani ringismu. Ipatalar hamdo hajahaton nami ilobeimu. Tongon salpu do ganup ari-ari nami ibahen ringismu. Tahun ni goluh nami sibar 70 tahun do. Isema nama nanda bagal ni ringismu. Ajari hamma hanami mamilangi ari-ari nami. Terima kasih mah. Salam babat haganupan. Salam mah hubani Bapa Inang haganupan hinaholongan diur nami. Mandihuti na mandihuti ibadah live streaming bani minggu siang on. Hubata haganupan na hinarga ni Tuhan. Sahali marbuali mah sekelompok jutawan. Pasal kekayaan di sidia na saling membanggakan. Pasal sinadongan di sidia na buwe tumang. Ini sahalak makatakon, saya sudah membangun pabrik berbiaya sekian ratus triliun. Ini sahalak. Ronda sadanari homa, saya baru membeli 20 tambang emas dan tembaga seharga 220 triliun. Sonai masih dia saling membanggakan, saling patugahkon ahad adong ni si dia. Tapi sahalak kumpa di si dia, untuk atoan ni si dia yang berpakaian, yang berpenampilan sederhana, nini. Apa yang kalian banggakan? Kekayaankah? Halanino kan marlumpa si dia patugahkon kekayaannya. Akan habis di telan masa. Artinya, boys lo haganupanay halanina masaon, zamanon. Kecantikan angko na boru, hagantengon do, angko na lahi, ini bahak do zolma ganteng, cantik, tapi cantik mago. Ganteng raro 5 na boru. Halo. Usiamu bertambah. Masa tuamu akan datang. Lantar pertahankon secantik apapun, seganteng apapun, karena usia bertambah. Langko matar pertahankon. Tur kita artis-artisai.
Doka aku matong marpirunggut no bohyai. So kon dirion pinapikir tong diri poso. Hape das kumai rumah dong no katahon opung nini. Rumah hape tongon jadi opung. Lang terpertahan ko nai hape. Halani usia bertambah, masa tua akan datang. Ilmu nini. Hidupmu akan berakhir. Iba ni persilangai naman do makatahon DRS, IR, anggo IR. Sedun makatahon na siyampa dokter na miyon dan ulang ko limitor. Iya, tapi itulah dia, hidupmu akan berakhir. 20 tahun berakhir. Namun dini Bapak Nasadon, imanlah yang kekal bagimu. Hapor sayaun na kekal. Banggalah kamu kalau beriman, sehingga tidak menggantungkan diri pada apa yang kalian, apa yang kita miliki, tapi bergantung kepada Tuhan. Jadi ternyata mariton yang bilanon, patugahkon kubata mariton ni namasa ay atap kasusay. Ang godom manong hapor sayan moy mairazay purinazenges pahalak ni, naganteng pahalak ni, namararta pa iya, halani dong hapor sayaon ni, margantung tetap kubani Tuhan do iya. Martarima kasih kubani Tuhan do iya. Bataganupan Musa sebagai panurat ni pasalmen 10 on. Sadar do iya humbani pengalaman selama 40 tahun di perjalanan menuju hutanoh Kanaan. Tanoh haboran di dadih pakon manisan. Sudah banyak pengalaman nih. Sadokah 40 tahunon. Sadokah na ipardalananay. Nasodong kape si pertahan konon. Sadar na si Musa ay. Atap si banggahononon. Agepe sampai mati-matian laho menggapay. Arta, kuasa, kasangapon, pakonalegan. Tapi haganupan ay hape ni berakhir. Langadong natotap. Haganup. So ni Bapak parhangir tanokan mampasahon warta si mata. Marsitik. Janah marubah doha ganupan atene. Ase tonggo di Musa bani teks yang bilan on. Bani nai batam. Ase Tuhan nalang terbatasai ma. Na mempergogohi. Janah hinorhonyai. Anggodom ma Tuhan nai bata. Na mempergogohi. Dapotan uhur na pentarma. Hati yang bijaksana. Halak na pentar na maruhur, lang ito tuhon umur, lang ito tuhon harta, lang ito tuhon kuasa. Tapi justru na pentar na maruhur ay, yang bijaksana itu dia bisa menguasai dirinya. Lang sinadongan ay, lang yang dimilikinya itu yang menguasai dirinya, kehidupannya. Ang kusanay Bapak Inang. Isedo. Ang kusanay isedo. Na ginoran. Na bijaksana. Isedo na ginoran na pentar. Tutubahak do pendapat pasalon. Atene. Na pentar ay ma. Angko doma tinggi sekolah ni. Na pentar ay ma. Bahkan dong makata ako na pentar doga nang asal mabotak setabi. Atene. Setabi. Na botak kalak ni. Na pentar do angko lang tidak banyak berbicara. Tapi nini parpasal menon, na pentar na maruhur ay ma, na parlobey. Na mambahen jaghoba haporusan ni marsundut-sundut. Ay ma na pentar. Salinari, na pentar ay ma na mambahen jaghoba haporusan ni marsundut-sundut. Apapun yang dimiliki tapi haporusan ni ay mahubani Jahoba. Atap sadokah goluh ni itanahon. Jahoba do tempat berteduh. Di bahasa Indonesia. Lang nalegan. Agepe bani panorangon do mabahat halak lari hubani na itanahon, martenger ni urbani itanahon, hujay ia mencalo perteduhan. Age makan sonokan, ay makehidupan ni Jolma, age Mariana ni dolok-dolok, naraputar dolok ay, nakam kenyamanan. Age ilaut, aduh gilumbang, rado lang anong kenyamanan. Ang goy bagas kita use, ang goy bahat kita use, iba sawat. Rado ba dabuh? Lang adong.
Tapi anggo Tuhan ma tempat kita berteduh, izapi ai, idolok, i laut, izapi ai, pasti kita monang melewati ai haganupan. Pasti monang melewati. Halani haganupan do punya resiko. Pitah namar haporusan bani Jahoba do hasa. Jupahan haluahon, apa malas nihur. Anggo marhapurusan bani Jahoba hita, malas suhur. Bagi bagas nahurang. Langhalani bagas nahurang, langhalani bagas hurang bosur. Gabe terjadi persoalan, tapi ibagas namar haporusan bani Tuhan, boy do sonang pangahap ni agelang bosur iya. Halak na pentar maruhur ay mahalak na sadar, goluh ni hanya sementara, atap persatokinan terbatas. Jadi ternyata halak na pentar do sadar, goluh ni sementara. Halanyai tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang perlu ihagizangkon bani goluhon. Sadar ia terbatas do. Halani terbatas do sadoka goluh ni ay dong magunani bani hasoman. Seberapa kita hidup di dunia ini? No kan do pusi sangai basahon Bapak Perhanger na hasomat tamaruzung kan tamat sudah. Apa yang dia miliki tinggal semuanya. Halani terbatas do. Tapi dong namin gunani. Seberapapun dikasih Tuhan bagi kita, umur kita, usia kita, tapi ada maknanya kita bagi orang lain. Dong gunani kita. Adong buah ni si bereokon atape si eba hohon hubani halak nalegan. Hubani hasoman. Dong marguna kita bani hasoman. Alo toras koli sampai matua sampai ratusan tahun tapi hapelang ko magunani. Ay nyombah ni pe burtai ganup. Alan ay litun. Hasomani dihani. Litun. Mandaoh ganupan halani aha lang diar paruhurni. Apa gunanya hidup 1000 tahun? Sengong 1000 tahun tene. Apa gunanya kita? Tapi tidak bermakna bagi orang lain. Jadi ambilan on na pentar na bijaksana ay mahalak na berguna bani nalegan. Sadar dia miliknya itu adalah untuk orang lain juga. Bahkan ini jonokan AGP songon poyon-poyon atap bunga sogot mengerbang sore melus. Memang persatokinan do haganupan goluhon. Persatokinan. Sementara hidup kita ini sementara. Tapi selama hidup kita ini, kita hidup dunia ini, seharusnya harus berguna bagi orang lain. Bersaksi anak-anak kita ini untuk bernyanyi, untuk mengatakan kuasa Tuhan, untuk mengatakan kebesaran Tuhan. Sehingga nanti mudah-mudahan, tidak mudah-mudahan ya, karena biasanya asuhan ya Pak Roy ini selalu menang dimanapun, terkenal, ya udah terkenal. Dan itu yang kita harapkan dan kita doakan juga. Sebenarnya bukan hanya karena suara yang bagus, tapi berguna bagi yang lain. Melalui suara itu, orang lain tergugah. Melalui suara yang indah itu, paduan suara itu, orang lain juga bisa merasakan, ya memang itulah Tuhan itu. Jadi sama dengan bersaksi. Jadi anak-anak kami di sini yang cantik-cantik ini bersaksi melalui nyanyian. Sehingga orang lain pun mendengar kami di sini, mendengarkan itu tadi. Oh luar biasa. Kagum. Itu dia. Jadi ada gunanya bagi orang lain, bermanfaat bagi yang lain. Halak na pentar maruhur ay mahalak na memiliki keterbukaan. Khusus nih bani naibata. Kejujuran. Ya. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Kejujuran, keterbukaan. Terbuka mahita ilobe ini naibata. Terbuka mahita bani haganup kakurangata. Gatido halak sok jago, sok pentar, sok on. Jadi sok maganupan natin bani guluhon. Jadi jujurlah. Adong do hakurangat ta. Adong do kalobihan niya sa mata. Toto'y bagas hakurangan niya dihut do hita. Mangunay bani na sanaya namin. Ihapok kita ay. Hinakon niya ay kelebihan bani dirita. Boy ay menutupi kekurangan ni hasoman. Jadi jujur mabapa bani inang. Ada ulang kali nininangon kan, masa dia tabunganmu pa, nini kan?
Ya, mana ada lagi. Dah habis nih padahal wah dope. Roh mani inang on halani inang soal ni dong do puro-puro ni on. Anggo inang. Masih ada uangmu mah? Mana ada lagi? Bapak pun mau ngasih segini nah, apa na dong dope. Jujurlah. Dong dope na minason. Masih adanya Pak, tapi sedikit lagi. Berapa apalah ini gitu. Jujur ya. Jujur anak-anak kepada orang tua, khususnya kepada Tuhan ya. Baru na papaton halak na pentar maruhur, ay mahalak na totap, sirsir, mamilangi ari-ari ini. Ajarlah kami Tuhan, menghitung hari-hari kami. Bani ayat 12 enokkan. Na sirsir mamilangi ari-ari ini. Nini ija enok kanai, 70 tahun do umur di jolma, tapi ang godas pe bani 80, hangaluton mana jupah, masih tahun senai. Memang iya sedangkan 70 pun ada yang pikun. Apalagi 80. Agak iparsita hita do haganupan namin das ku 80 amin. Iparsita hita do das ku bani 80. Ang kulanga dong lang iparsita das ku say na bodoh doay. Haganupan bahkan nini papatay saya mau hidup 1000 tahun. Ay do. Tapi namin agepe gansang umuray bermanfaat bagi orang lain. Ay man diharapkan. Masih hatakon anggo 80 das pe 80 kangaluton halani terjadi mapikun. Rabun mamata. Nengel. Roh masih patah dosa. Kasanay do? Nami lapen ng das lepe 60. Tapi do mo mulai pikun. Laka dong ingatan be. Otik-otik lupa. Panonggor pe humasonay. Ang kulaka dong kasama toon sorey. Ang kulaka dong markasama taaha pe lang naida. Lapedas lebih ulang matara hubi 70, 60 pelapedas. Itulah memang sonaima artinya tokindo goluon. Totu haganupan ay artinya homa jolma ini batasi oleh waktu. Totu nada lansia atape usia senja termasuk di hikmah nami halani tokinari namando panorang makin singkat ma. Sukun-sukun dong do iisi hita bani pelayanan korsani Tuhanin semaksimal mungkin. Aduh nagabe ahado nasihol si benon ku Tuhan ahado nadop ku bahen pamalas ko der sehingga kigolo i dunia on dan berbuat kepada yang lain semaksimal mungkin sehingga kita ini boleh menjadi berkat-berkat atap buah-buah nama harga. Ase haganupan ay sa sitong ni maningon do lakon ay 12 azari hamma kanami mamilangi ari-ari nami ulang lewat sa dari lewat sa bulan lewat sa tahun tidak ada apa-apa langa dong noli nasihol si pataridah konota dong pinoli lang das ku ujung lang boy pataridah kon hita dong noli halong semulak lang dong artini tapi ambilan non marhitehon Tuhan mengajari hita. Tuhan mengajari kita mamilangi hari-hari ini goluhta. Totu jai mahita lamin sadar. Ase poripe tak sadiha bere Tuhan. Tapi kita ini sudah bermakna. Domma marguna kita. Parpudi martan ambilanon. Sadarion aima minggu ujung tahun kuria. Pardingatan bani namate. Lang na berarti Bapak Inang. Idingat hita keluargata do parujung goluh ay. Betul mandoraki hita lang. So kung hita nami, lau dia hukuburan, mandoraki jay. Lalu ibuan ko makue, hujay, lang sonay. Tapi poripe idingat hita. Patandakon hubata songon na ilobeta ay, hita pesa dapan orang laujay. No kano besaut ka namin songon bunga-bunga ay, mangirbang do sogot, sore ni melus ay maguluhta. Tongon, mungkin sonari mangerbang mahita. Alani punya kekuatan. Boy do hita rohu garezon. Boy do hita martonggo. Boy do hita. Tapi adong do panorang ni melus songon hinaholongatan na do parlobe marusung goluhay. Sada panorang kita melus. Sada panorang kita berlalu. Sada panorang kita marsitik. Dapat mapanorang ni. Tapi sukun-sukun hubata. Bani minggu ujung tahun kuriaon. Menyikapi kembali hubata. Sanahado hita goluhta. Sado kahon. Bani tahun 2020 sadaon. Tokinari lah human di parmahita. Hubani tahun na baru.
maruzung ma tahun 2020 sadaon. Nolih tabani tahun 2020 sadaon. Ahadun dopi ban kita. HP ini ganupan ay akan berlalu. Haganupan ay marsitik do ay haganupan. Totu sukun hita madirita Bapak Inang. Ahado nadopi ban kita. Totu ang godong nasagang pader hita maay. Ang godong atap na jakanipe untuk tahun 2022 semakin indah. Ulang namin ang kapapatahay makatahon hari esok lebih indah daripada hari ini. Tentu ay mahumate kata nasihol si Bainota. Lebih indah mahari-harita hari esok nasihol Bainota. Si pataridah konota. Hubani hasoman, hubani kurien, pakon izape hita marianan sehingga kita bawa berkat. Asehalan ay sanggah mengerbang atap manggolo kita pakai hita mapanorang ay marguna bani hasoman. Gabe marmalas nihur halak, gabe tambah semangatnya soman, halani hitape domma isemangati oleh Tuhan. I hasomani Tuhan sadokah itanahon hita, sadokah manggolo kita itanahon. Amin martonggo hita. Tarpuji manggoranmu Bapa ni surga, doma ondos hatamu tongah-tongah nami. Paingatkon hanami Tuhan tongon marsitik do goluh nami. Tapi Tuhan sihol dohur nami ase mamboban pasu-pasu mahanami hubani hasoman nami. Goluh na marguna mahanami. Halane azari ham hanami. Mamilangi ari-ari nami. Ase ulang Bapa sedetik pun berlalu tanpa berkat. Tanpa hidup nihurmu. Janahi pataridah kon hanami main. Hubani hasoman nami keluarga nami. Rosi ijabe hanami marianan. Kalau ngataimu Tuhan, pargogoy ham hanami makaguluh kon hatamu. Kalau ngataimu Tuhan, pargogoy ham hanami. Laho mangebahon in bani haganup. Hasoman nami ijabe hanami marianan. Sehingga Tuhan, tongon-tongon, golu na bermakna magolu nami on. Ilobe-ilobe mo. Terima kasih Bapa bani hasadahon nami on. Mula ka nami holihun rumahmu na mapasingon. Dapotan malas nihur hanami, marsiluah malas nihur mahanami. Margogoh kanami pataridah kon hatamuin. Itong-atongah ni parguluhan nami. Ibaga Jesus Kristus sihopop kanami. Jaloham kanami rapa kontong kanami. Amen. Paima yondos kon hita galanganta, tangar hita malobey hata ni naibata na gabi onjolan bata laho manggalang. Ay manatar surat bani 2 Musa 35 ayat 5. Patupuhan ni mama benima galangan hubani Jehovah. Barang isay na rasu uhur ni, iboban magalangan hubani Jehovah. Sonari ondos kon hita ma galanganta.
Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani na ibata. Ham Tuhan na ibata bapa nami perder layak sa nanaong jahuban nami. Terima kasih mahataon nami bamu. Halani tongtong do ipasu-pasu ham guluh nami. Domay hasomani ham hanami. Jana ipasu-pasu ham horza nami. Das kubani sadarion. Sonari, ibagas malasiuro do hanami mangondoskon buah ni horja. Na do pinasupasumuin. Gabigalangan hatari makasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pesay zaloham magalangan nami on. Bain hasangapon ni goranmu. Jana mambain lambin marhataridakan harajonmu i dunia on. Ibagas goren enakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Zaloham tonggo nami on. Amen bamu o Tuhan manombah awon. Bapa namin na manongtong rosi sa dokahni. Nalakosal po do haganup na dong itanahon. Sonay homa agegelo nami, maningon marujung do bani panorang ni. Mardingat do hanami sa daryon, bani hasoman nami do parlobe marujung kolu. Jana manadik kon dunia on. Ipuhoy do uhur nami sa daryon, laho mardingat anjaha lanjar mangarap kon parpuho on si magira. Terima kasih mabamu Tuhan. Halani domma ipardihut ham hanami. Parsimada bani pangarapan na sonayay, marhitay pakop-kopon ni anakmu, Jesus Kristus. Halanyay ajari hamma hanami, mamakay panorang ni guluh nami sa diar-diar ni, domu hubani haroso nirmo. Maidop maham, tondoy muna pasing inma, mambubay hanami, ase tongtong marondos subamu, marhitay Jesus Kristus, simada guluh nami, ipangindo hanami on hubamu. Amen hamba pa nami na inagoriatas, say napapasing magoran mo, say roh maharajan mo, say saat maharoso ni urmo inagoritong ahoso na inagoriatas, bere hamba ben nami sa daryo naguluhan ari-ari, sasap hamba dosa nami, songon panasap nami, banidosa ni hasoman na mardosa dapak ka nami, ulang bubay hamha nami huparlajoan, paluak hamba ka nami humbani pangalaman. Ni Tuhan laho manasyam, jana barita ko na siyam itong atongan ni si Paju Wigbego hamulyaw ni. Itong atongan ni bangsa-bangsa halongangan na binahen ni. Jalo hita mapasupasu humba ni Tuhan na ibata. Ipasupasu anjahay parorot Tuhan na ibata mahita. Isondang kon Tuhan na ibata mabuhi ni hubata, jana maidop mahur ni mangida kita. Idopak kon Tuhan na ibata mabuhi ni hubata. Jana ipasorap madameni bani tonduy tabay. Amen. Selamat hari Minggu Mabata Ganupan.